Yesu ashimwe mwene data, ndashimye Imana kubwo kugira neza kwayo, ndashimye Imana kubw'intambara iturwanirira, ndashimye Imana ukuntu iba mu ruhande rwacu, kuba tukiriho, kuba tugihema, ni ya ntambara Imana iguma iturwanira, ni ya neza y'Imana ikomeza kutugaragaraho. Rero dushimye Imana kuko niyo iba yabikoze. Nshuti mwene data, uyu munsi mwiza, umunsi Imana yaduhezagije, nshatse tuganire ku majambo ajyanye n'intambara turimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba muri iyi si ni ugufata igihe mu ntambara. Nukuri iyi si nta numwe adahura n'intambara, nta numwe adahura n'amageragezwa, ariko hari icyo tubanza kumenya, ko umuntu akwiye gukomera muri uru rugamba agashyira Imana imbere. Yesu ashimwe cyane. Yehoshafati yari umugabo wizeraga Imana, ariko aza kubona imburi yuko igihugu kiba kigiye guterwa, kandi kigiye guterwa n'abantu bakomeye. Ahita agira ubwoba cyane, agira ubwoba. Ariko turaba ikintu Yehoshafati yakoze. Yehoshafati akimara kumva ko agira aterwe, nta kindi yavuze, yaciye afata amasengesho arisongesha. Mu yandi majambo, yari azi ko adashobora gutonda urugamba atari kumwe n'Imana, nta cyagenda neza. Nshuti mwene data, ndakuhamagarira ngo intambara yose urimo, banza ushyire Imana imbere. Banza ushyire Imana imbere mu byo urimo byose, kuko ugiye kwirwanira uzokomereka. Yesu ashimwe cyane. Duhura n'intambara nyinshi ziruhije, ariko shyira Imana imbere. Reka turabire hamwe uyu mugabo Yehoshafati uburyo yabigenze. Tusomye neza ku ngoma ya 2:17, hari aho Imana yamubwiye ngo muri iyo ntambara muzirirwa mugwana, ariko muzotonda urugamba. Yesu ashimwe cyane. Tonda urugamba muri iyo ntambara, ariko ntuzogwana. Uwiteka ni wakugwanirira. Gutonda urugamba no kugira gute? No gusenga. Niba uhuye n'ikibazo, senga Imana. Jya ku rugamba usenge, wiyirize, ukore amasengesho wizeye Imana, ubundi Imana izigwanirira. Yehoshafati yagize ubwoba cyane, ariko akora amasengesho y'iminsi 3, ahamagara imiryango yose, barakorana, bajya mu gisagara barasenga Imana. Nuko bamaze gusenga Imana, Imana irababarira ati nimutonde urugamba, ariko ntimuzirirwa mugwana, intambara ni iyanjye. Reka twumve isengesho Yehoshafati yasenze. Nuko Yehoshafati arasenga, ngewe uhoraho Mana y'abasogokuruza, none si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wewe ugaba abami bose n'abanyamahanga, ngo mu kuboko kwawe harimo ubushobozi n'inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Yehoshafati ntabwo yagiye, tumenye uburyo dusenga Imana, ntabwo yagiye imbere y'Imana aca yibwira ngo Mana ngo mfasha ngo intambara ngo wagiye kuntera, ngo ahubwo yabanje kuvuga ubushobozi bw'Imana, yabanje kuvuga uburyo Imana ikomeye, yabanje kubwira Imana ati mu kuboko kwawe niho umuntu aneshereza. Yesu ashimwe cyane. Nujya kujya imbere y'Imana, ntuce ushoka, banza urondere mu nyonga hayo, aho kurondera, aho kushoka uca uyisaba ibyo ukeneye. Banza uyibwire neza, uyibwire ibyo uyiziho bikomeye, uyibwire intambara, uyibwire ko izi kurwana. None dufashe muri ubuzima turimo, ugiye gusaba umuntu ngo akurwanirire, ushaka kugenda umubwira ngo ushaka ngo uzumfashe mu ntambara, cyangwa ubanza kuvuga impamvu ugiye kumurondera, kuko uzi ko ari umunyaimbaraga, kuko uzi ko agiye kurwana intambara. Na Yehoshafati nawe nicyo yakoze, yabanje avuga ubushobozi bw'Imana, nuko Imana nawe ibana nawe, itonda urugamba. Batonze urugamba, Imana irababwira ati naho mugiye ntabwo muri burwane, intambara ni iyanjye, kuko bagiye bayibariye, bagiye bisondesheje. Imana yabagenze imbere. Ndaguhamagara nshuti mwene data, ikibazo cyose ugiyemo, yemwe cyawa na kiza, bwira Imana ngo ube ari wowe ungenda imbere, haboneke wowe Mana, ngende inyuma yawe. Ubanze usenga Imana, ubanze uyihamagare, iba ariyo iza mu byawe. Yesu aduhane icyubahiro. Nuko rero baratonze urugamba, baragenda, bumva Imana yababwiye ati mutonde urugamba, ariko intambara si iyanyu, intambara ni iyanjye. Baragiye basanga iryo sinzi ryari ribateye ry'abantu bose ni imirambo. Mu yandi majambo, Imana yo yaragiye irwana mbere yabo, bo bahageze basanga urugamba Imana yaruhejeje. Yesu aduhane icyubahiro. Nawe muri icyo kibazo urimo, ubanze utabaza Imana, uzosanga cyarangiye, wowe uzohagera ujya mu bisubizo. Yesu ashimwe cyane. Kandi wizere iyo Mana, wizere kiri bukurwanirire, wizere uwo musirikare. Yesu ashimwe cyane. Hari nk'abantu bajya mu bibazo, ugasanga arimo ararira. Ibaze umusirikare Imana iri kukurwanira, nawe uri inyuma yayo uri kurira.
byiza, ahubwo senga Imana cyane, ubundi unashima ibyo urimo. Umusirikare yari ku rugamba akumva bari kumutaka bashima uburyo akomeye, agira imbaraga zo kurwana. N'Imana rero tuyiha imbaraga izo kuturwanirira, tuyivuge ineza yayo n'ibigwi byayo nabo yakijije, kugira ngo ibashe kuturwanirira. Ugerageza kwirwanirira utabanje gusaba Imana ngo ikurwanire, uzokomereka. Nugera mu ruvugo ukajya kwirwanira, uzokomereka, kuko uzosanga nawe wagiye kuvuga bace usanga urakomeretse. Nujya kurwana n'abarozi, abarozi baguma bandoga, reka nanjye ndwane ngire, uzosanga nawe wabaye umurozi, kuko uzojya kurondera imiti yo kubarwanya, usanga nawe wabaye umurozi. Ni byinshi cyane. Intambara si yacu, intambara ni y'Imana. We jya ku rugamba usenge, kuko ugiye kwirwanira uzokomereka. Nshuti mwene data, reka ndaguha urugero rumwe rw'umudamu uraho. Umudamu yari afise umugabo w'umukaratika. Abantu biga karate, ndakunda abakaratika, kuko umukaratika bagira discipline cyane. Urashobora no kugenda ukamukubita ikofi ntakwishure. Nta nubwo ushobora kubona ahantu mwibarabara umukaratika ari kurwana. Ni abantu bagendana discipline, ni abantu batapfa kurwana kandi bazi kurwana. Nuko umudamu yari afise umugabo w'umukaratika, yazi ko umugabo azi kurwana cyane, acaragenda ahantu umuntu wahakora aramugaya, yari umugabo. Nuko umugore arataha ashavuye ati kana kayanga, ariko nta kundi baje gusubira nayo ari kumwe no wa mugabo wiwe. Avuga ati ko ndi kumwe n'umugabo wanjye, rero reka ndamwereke rero nanjye umugabo wanjye acangwanirira. Yesu ashimwe cyane. Nshaka kubasigurira uburyo utahamagaye Imana mu ntambara, hari n'igihe kwihorera ugiye kwirwanirira, ikakwihorera ukigwanira ukaza kubihomberamo. Yesu ashimwe. Uwo mudamu yaragiye, bicaye n'umugabo acarahaguruka agenda kubita ikofi wa muntu wamugaye. Akimara kumukubita ikofi, nawe acaramuyora, aramukubita neza, aramukubita. Umugore arakebuka abwira umugabo ngo se kutaje kurwanirira, ngo ubona bari kunkubita. Umugabo yarabonye barimo bamukubita arihorera. Nuko umugabo aramuga ati wigeze umbarira ko ugiye kurwana? Yesu ashimwe. N'Imana rero nuko yarahagurutse, ntigeze amuga ati ngiye kurwana cyangirize gute, ntigeze ayimenye. N'Imana ugiye mu ntambara ntuyimenyeshe. Hari igihe kwihorera, ugiye kwirwanirira ikakwihorera. Ati uriya mwana w'umuntu ntiyanyizeye, ntiyabanje kumbwira ngo ndamurwanirire, kandi byanze bikunze uratsindwa. Nuko umugore yumva aratsindwa. Umugabo aramuga ati wowe wagiye kurwana, ntiwigeze umbarira ikibazo ufise, ntiwigeze umbarira ikintu na kimwe, wowe ubwawe wishe urugendo urarwana. Rero njye sinari kuza ntazi impamvu. Yesu ashimwe cyane. Nari nshatse kubaha urugero, nshuti mwene data, nukuri mukomere mu ntambara yose ugiyemo, utabaza Uwiteka nawe azagutabara. Shalom shalom.